Kacanja Students Union kala dawan ekskrajala ban ekran bersokar Assam ban penpai biang ke blok 1 Shakajala Mekhlaya. Habakran kila petai kubor hading ciwani kendu ibu Cyril Dingdo IS Secretary Shakajala haka arfunai trek naila rajar puar kaseng kala kedau bak blok 1 kamdai kebenta ke bahab ban penbai upur Assam henry dong kam ban penpai jaka Shakajala Mekhlaya badai ban penduk pendamno ik notification kabla penmi khalai trek nuyong kakandai spasan puai. Matang sini nak kendu yang Personal Secretary juga Sokar Meghalaya di Sir Cyril Dingdo bat na yo appointment dan step dan kendu I bagi na summit lo yang kedua khas kedai bagi ni ke phase 2 gaji kunbet put pemit sam jong Sokar Meghalaya bagi Sokar Assam apa deng di agut ki menteri longba jadi yang sengi nyisem gaji kitkia gaji bakli nama ta ki produk personal bulan blok 1 bat kebentahi ke bangi sodai mandawan Sokar kedai hi penpai yang kita ke blok 1 Shaka state Meghalaya jungi but sekue di dawaru ban repeal no yang kita notification dated kala April 1951 agaba daga jing penbor jong Sokar Assam kupor lomba governor jong Assam mulai notification ban snot no yang ke blok 1 blok 2 for administrative convenience yang pensuk ya ka komtrikam Sokar hantai blok 1 blok 2 pada penisno no ya ka Shaka United mikir bat ka non Kachar Hills te kumta yang seng institut syai ke jing jong produk personal khatam gi jabri khasi jentia ngah te ke chaka ke jing bomyo ya roi ke par bobiang ke jing yoben hagi te gi porlok wi pat ki jai bedrio te kumta yang seng iso bandong ba mentangasni yon bedu ya officer berdairu bahab lang ke jing pej jikmi regional committee bagi skeduru yu chief minister hani kita yo 11 ni liksi 11 but kumjur yu masya bodi chairman regional committee baga sengi kedua ba ban repeal ya ketiga blok 1 ban kumjur ban wanra ya ketiga reunification bagi transfer ketiga jaka Shaka belum jentia bat Shaka state Meghalaya hi hagi di phase 2 ke Sokar kini penbai yo pur Assam jadi yang seng ketahi bat skoing ko mandong pi ba ya don langru bagi ni ngilam jonga JSU ni pot labang na pulut te ke basong tunat sekoi golong ba naliang hino sosnong yo ya response golong ba bobon hi ko man phaino Shaka Jala Meghalaya so penpau ya kejing snyau kya ke yong I ni te na blok 1 kamjula ya kejing yong I wada chami ha kini ki san house nam wada dab te jinglan tu yong I ne sini tau cham wau secretary yang Sokar Meghalaya wada bu ya ka memorandum tenai dan te kwa ila yak Sokar wau chimkya ko ye te jing yong ka tan blok 1 kamtam yu wanra biang ya ko doloship yong ka tai garai labang nang pelut wada biar ha kini ka eleka lene kini ka sinong ka state Meghalaya ke yong I tekerpat juri ke Meghalaya yu pat ya ke Sokar upat nang ya kini ki isu hoi de open slam ne ba ibro stai sekatan yong I mudamat ki jing ki wabun kat kini ki slam ki wadap jing to de ki ba khian nei tiplot hi goro ga perthai jing to pun ha dadap lai te kar kam te karpat ek Sokar goro sempha karpat Sokar pat chumkia ye ke isu wa dap sa ten ya blok 1